Inkosi yamagcokama lapha online isaqhubeka nokuphula ama-records ku-Spotify, YouTube nakuma-iTunes. Kodwa ama-record amahle kakhulu alapha-ke ku-Spotify. Kuthiwa-ke lana inkosi yamagcokama officially breaks the record for the biggest streaming day for any Maskandi artist on SA Spotify, receiving over 1,035,000 streams. Okusho ukuthi yena-ke inkosi yamagcokama-ke useyibeke emlandweni ukuthi i-album yakhe-ke abe umculi kumaskandi ostrenywe kakhulu ngosuku oluyi-1, irecord elisha lithini-ke 1,035,000 ngaphezulu ama-streams. Umlando lo bafowethu, angifuni ukuqamba amanga. Lokho kwenzeke nini? Nge-15 ka-Agasti 2026 and umculo oqala ukuthi akwenze futhi-ke kumaskandi-ke. Lokho-ke kubalulekile. Osukuthiwa inkosi yamagcokama isibambene noLimit ngokuthi abe ney'ngoma eziningi kwi-top 10 ngosuku oluyi-1. uLimit wakwenza lokho, including nengoma ethi Amabhafalo, ingoma kaCibi inkosi yamagcokama ezilapha kwi-top 10. Ehleli number 10 ithi Sizoxhumelana, number 6 Amabulawo, number 4 Bahamba Bonke, number 1 Lashona Ilanga. Le okucula khona kuyo-ke ubani-ke? uLimit Nala, nentombazane intokazi uSinentuli. uLimit uvelile emlandweni emihle. Mawuqhubeka laphana-ke uthi Sizoxhumelana-ke featuring Ubuhle, bathi-ke ibambe u-number 10-ke ngama-daily chart with 77,000 streams. Ingoma idlale kakhulu, sokho yaba khona iyaqala ukuthi idlale more than 77,000 times. Kwaze kwakuhle lokho. Amabulawo wona areceive over 94,000 wama-streams. Ingakho-ke nayo-ke i-top 10. Mothi Bahambe Bonke ithole-ke exactly 100,000 streams ngosuku oluyi-1, number 4. Ezinye-ke iy'ngoma-ke iy'ngoma-ke ey'laphana-ke ku-Apple Music top 100 weekly chart. Singabala Amabulawo number 18, number 16 Sizoxhumelana, number 15 Bahamba Bonke. Siyabonga bafethu ukuthi nimfake-ke uSicebi inkosi yamagcokama lapha ku-Apple Music. Kunzima ukungena laphana, but abangenayo baye khombisa ukuthi basebenza kakhulu-ke ukustreama kwabo kuya-ke kube balanced-ke. Uma uthi uyabheka lapha lithi Lashona Ilanga by inkosi yamagcokama featuring Limit Nala and Sinentuli-ke isiphinde yaqeda iku-number 1, isidlalwe more than 115,000 times laphana-ke. Idlalwe kakhulu okokuqala nqa ukuthi-ke ibe laphana ina 3 days and a half mangicabanga, or iyohlanganisa u4 days-ke ikhishiwe-ke. Ikhishwe nge-13-ke zika-August 2026. So isinesikhathi esincane kakhulu. Yiyo-ke imlando-ke eyenzakalayo lapha online-ke, since-ke nazo ukuthi insizwa kuSicebi inkosi yamagcokama kaDlamini-ke bekumngcwabo wakhe ngesonto-ke, nokuthi ngesonto ngomgqibelo. So abantu-ke baye bayibungaza-ke ngokuthi badlale umculo online. Wathanda kakhulu even noLimit Nala wenza into enhle kakhulu nentokazi laphana-ke ubani kuSine wakwaNtoni ukuthi yena benze ingoma eyisikhumbuzo nje enhle kakhulu. Ingoma enza-ke umlando ihleli ku-number 1 ku-Spotify nalaphana-ke ku-YouTube. Lokho nje sifuna ukubheka nje-ke inkosi yamagcokama njengamanje ukuthi-ke lokho eqhubekile ezimlando lapha online, kubukwa yena ku-witnesswa umaskandi-ke wenza-ke umlando ongakazi uzubonakale nangelinye-ke ilanga-ke. Injalo-ke indawo ekanso esodwa khona la kwi-channel yenu. Nisalahle.